Din hija l-podda numru 477 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu mingħand Decline the Fall, Prayer of the Dying u Bound to Prevail. U biex nibdew l-lum għandna din mingħand Joe Roscoe. When you shoot me, Lord, I can't help but wonder what it could mean, or should I do something about it? I've known you for years, but I never thought of you like that. I tried to play it cool, try not to notice you, but it's not mind over matter, it's a dream that's been shattered by friendship. But even when you're sleeping, as long as you're dreaming, when you're around I can't fall down. You lift me off the ground. We should just be friends. I don't want this to end, but it has to. 'Cause I'm not supposed to feel how I feel about you. Would it be a mistake to talk to you about it? Or would the mistake be to close my eyes and ignore this? And how do I know if you feel the same way about me? I can't help but look at you. You've got me in the mood to write you this song, and I know that it's wrong 'cause we're friends. But even when you're sleeping, as long as you're dreaming, when you're around I can't fall down. You lift me off the ground. We should just be friends. I don't want this to end, but it has to. 'Cause I'm not supposed to feel how I feel about you. But even when you're sleeping, as long as you're dreaming, when you're around I can't fall down. You lift me off the ground. We should just be friends. I don't want this to end, but it has to. 'Cause I'm not supposed to feel how I feel about you. Yeah, I'm not supposed to feel how I feel about you. Joe Roscoe laqana l-poddatora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant numru 477 f'din is-sensiela llum. U hija poddata li l-komplement tagħha huwa differenti minn din l-ewwel silta b'Joe Roscoe u How I Feel About You, illi hija xi ħaġa li għandha x'taqsam anke ma' kompetizzjoni li kien qed jieħu sehem fiha f'dawn il-jiem, però Joe Roscoe dejjem nieħdu pjaċir ninkluduh f'din is-sensiela ta' poddati anke issa li huwa bbażat f'Manchester. Imma għattilkom li l-komplement tal-poddata hija differenti minn din l-ewwel silta għal fatt li kif tistgħu taraw anke jekk tmorru fuq ToniSant.com li fiha sibu dettalji dwar il-komplement tal-poddata imma anke dwar il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela, taraw li il-komplement tal-poddata hija pjuttost mużika tqila, mużika heavy ġifieri. Kif sa naraw anke minn din l-ewwel minn dawn it-tliet siltiet ta' mużika tqila illi għażilt illi nsemmakom illum. L-ewwel waħda ġejja minn il-grupp Decline the Fall, din jisimha Carnival World.
Għal-grupp Decline the Fall emmek mela bis-silta tagħhom Carnival World u ikomplu jtuna anke hawnhekk dan il-video tessew interessanti jkolli ngħid xi ftit differenti minn dawk li normalment anke ninkludu f'din is-sensiela ta' poddati. Id-detalji parli permezz ta' ToniSant.com fejn isibu l-videos sħaħ individwali għal kull waħda mis-siltiet li jkollna f'din il-poddati fuq ukoll il-videos ħiel li joħroġ permezz ta' YouTube u li qegħdin nsemmu l-YouTube u dik il-website ToniSant.com tajjeb li ngħidu li tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi sew fuq YouTube imma mod partikolari anke permezz ta' ToniSant.com li huwa l-mod preferit tiegħi kif tagħmlu kuntatt miegħi. Pero sibuni u koll fuq il-Facebook, il-Twitter, l-Instagram, insomma, u faċli dejjem kif ngħid biex tagħmlu kuntatt miegħi u nuhu pjaċir dejjem nisma' minnatkom li ssegu din is-sensiela ta' poddati. U ngħaddu għal silta oħra fi stil mhux wisq differenti minn dak ta' din li għadna kemm smajna din id-darba minant Martin Chappara li rekordja f'dan il-proġett li l għaddej ħafna snin issa. Prayer of the Dying smajnieh diversi drabi f'din is-sensiela ta' poddati. Anka b'mod partikolari ftit ta' snin ilu permezz ta' silta li għandha isem li jixbaħ ħafna lil din li ġej issa, dik kien jisimha Suffocate in Silence minant Prayer of the Dying il-ġdida jisimha Suffocate in Hatred.
Suffocating Hatred emmek mela minant Prayer of the Dying. Unek ikun tajjeb ukoll li nfakrukom fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt u hemm pereżempju li sibu li Martin Ċappara u għal-moħ wara Prayer of the Dying permezz tal-Malta Music Memory Project minant il-Malta Media Memory Preservation fuq m3p.com.mt sibu wkoll ħafna informazzjoni, insomma, u qegħdin nittamaw li intom stess li forsi jkollkom xi memorji li tistgħu taqsmu magħna, jiġifieri mal-kumplament tan-nies li jinteressahom dawn l-affarijiet, tistgħu tagħmlu dan direttament permezz ta' dik il-website. U biex nagħlqu il-poddata tagħna llum għażilt li nsemmakom silta oħra minn dan l-istil ta' mużika tqila li għażilta l-komplement tal-poddata wara l-introduċenja b'xi ħaġa li ċertament mhijiex heavy. Qed nirreferi għal grupp Bound to Prevail, ma jidhirlix li qatt inkludejnihom f'din is-sensiela ta' poddati, imma jista' jkun li l-memorja tiegħi ma tantx hija tajba llum, imma issa infittex fejt fuq l-M3P u nara eżatt x'kien qed jiġri hemmhekk. Mingħand Bound to Prevail se nisimgħu Contorted Divergence. Contorted
Bis-silta Contorted Divergence minant il-grupp Bound to Prevail ħana ġena f'dimim tal-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Qabel ħallikom infakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u sa nerġgħu niltaqgħu darb'oħra ira minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.